Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chewa voin hi September ni somni panga hania clear tu le ngai thatu jong te du sakna chi bai kan buk le thau a cheu Yemena Houthi rebel so ten Israel andon baya Israel laka poilian tak mai han khoile ta Israel Defense Minister Israel ka chuan hei hi alet sarina in kan volet donani hati Pakistan le China ne na India boifo na thin ramri rula Ladakh district a boina lian tak mai chuaka mankum loka union territory a Ladakh kan da chu state ni na pelet le turin han phut wang hania he protest a hian nun na chan pha anom to mitam takin hliam han tor to bok ane heti lai hian Ukraine in dona lampanga Russia chuan Iskander ballistic missile mangin Ukraine training ground na baichiam maya heiwang hian nunna chan enga maza tanom bok kane amasa in kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chewa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan som bok cheu ane ole kan thubul tan nan India breaking news lian ta komek hi han thirma sateang India rama Modi kai hruai Bharatiya Janata Party ten sarkar na anla katanga hunrei lote kumsang hile sompakua khan Jammu and Kashmir le Ladakh kumtam tak chung state ni na lo nei to chu thriatin Union Territory UTR tender hania India dan puite ennonin hashtag inhum halbik na special status an nei po ti danglam sak han lo ni toa tichon Jammu and Kashmir le Ladakh vela hian na sataka dodal na chom ma sela sipai te tirlu ania boina thalmi thei ania mase tun thleng hian hum halbi kan ni na dan ti danglama state pakhat UTR tender ani wanga anlungoi lo na hi alakal chunjom reng ane tichon hunenge machan chung mi puite lungoi lo na in thup chu ranal chuak tranin Ladakh chu 6 schedule noya da state ni na pekle tan phutta ane Tuntha September ni somatang khan protest nei tran anita mase tharum thona telawin norhoi hotu te hian chonghaya norte han nei taboka mase New Delhi trangin anthil phut hi ti hlotlin tumna lampang engma an mutak lawangin protest bawrok hi aso sang ta tial tiala Ladakh Union Territory chunga hian district lian tak tak panni le Kargil district te hanoma mase tuntruma protest ronal chona bulpui berchu le district lampang atangin hani state ni na anphut le 6 schedule noya da tura anthil phut ta chu central sarkarin ti hlotlin atum lawa hanthria ta wangin security force tanan tharum thoa in ti buaina hatheng lek thrina tichon nimin September ni somni palia khan tharum thona tellawa protest pangai taka kalpui chu thinrim na sosang tak nen tharum thona ain letta protester tele India security force tain kara tharum thoin beiton na hatheng juita security force tene na han boina mai baka hian protester te hian kothera thiltam tak ti chiain bungrot te an halal hlu mai bok ane Ladakh Bharatiya Janata Party BJP office tele police motor te BJP party mile sa nian khriat private car enge mazat chu kothera hal ani juita bok ane voin chanhulama chanchin kan bot sailai hian Hindustan Times sin live update an nei dan chuan report tharbera nunna chan mi pali hanom toa atlem bera hliam tur somriat chuang hanom to boka Reuters sin an report dan chuan hliam tur jinga henge mazat chu hliam na tak tak tur ani wangin he boina wanga nunna chan zat hi pungchau hloi thayani tin han report bok ane kothervela paramilitary force tabaka police trangkop tele protester te in beiton na hlaum tak tak mai hathena wangin India security force jinga hliam tur somli veljat mai hanom toni tin Hindustan Times chuan han report bok ane Union Home Ministry chuan nizan thimhlim vela khan nimina le ache vela tharum thona chuak hi bengdai thai ani towa tlaidar vela tang khan sarkar control na hnuaya da thai ani toni ti han puanga mase India media lian tak tak ten buaina thelmi tak tak alani lawa kothera buaina lian tak tak ala chuak chunjam mek kane hanti bok hetiang taka mipui thinrim na tiso sang tu pakhat chu chonghaya lungoi lo na lan tir tu hunger strike nei tu jinga mi panhi ta chu tunkar tholeni tlai thimhlim vela khan hospitala dangai khopin hanom ta tichon le apex body LABia thralai pol utuing ta chuan sarkar chu shutdown turin han phuta haibaka hian protest kalpui chunjom turin mipui te hanau juita ane
hetianga boro ka sosan chhotan mek awang hian center chuan October ni ruka in biakna nei turin rom hanna haron siama hein biakna hian center ayo tele le apex body kanti LAB tele Kargil Democratic Alliance KDA member te hania soihona hun mangturin rom man anito ane heti role hian central sarkar le BJP lampang chuan Jammu and Kashmir le Ladakh te UTA thendar ani na chan hi kumtam tak kalto kumsom sari chungvel zat mai chu Ladakh hian Union Territory UT din huna lan kai an phuta achan chu Jammu and Kashmir sarkar chuan Ladakh hi angai tha an ngai wangani antia ti chuan hei wang hian kumsang ni som pakwa khan UTA thendar anita ni tin han pu ane Mase hei hi Ladakh lampang chuan an pom lo hlea kumsom sari chuang kalta tranga Ladakh kin an thil phut ber chu India dan pui constitution noya 6 schedule da turin han phuta atoi thayang ber soi chuan tribal area kan nei dan le inrel bol na ran kan nei dan ang chi te hi an thil phut chu ani ti an soya India dan pui noya 6 schedule om mek ta chu Assam te Meghalaya te Tripura le Mizoram state te hi kan ne ti chuan chu tiang din munanga lan kai chu Ladakh hian an phuta mase kumsang ni som pakwa khan an thil phut lo jok Union Territory UTA lan kai anita kumsum sari chuang kalta chunga an thil phut chu tun thlenga ti hlotlin alani lowani hanti ani na diktaka chuan an thil phut ber hi ti hlotlin ani lo mai ni lovin sa khodang betu tele namdang ten an chim boilo na tura inven himnan nei article jathum som sari na chu thria ania tichuan UT pek ani dan po hi eng state sarkar hnuaya mo da po ni lovin central sarkar in direct ka hain kol turin UT ni na hi pek ani boka article number jani somli pali na close to le number jani somsari pangana close one an phut ber ta chu an hlat ta hle ani tichuan henga wanga an lungoi lo na al chuak ta le kot thera boin lian tak tak mai chuak ta wang hian central sarkar chuan paramilitary force le police sengemazat chu Ladakh hian atir belta tichuan boina hapun lun chhozela tharum thoa inti boina mun rang ranga achuaka kot thera kang mai chuak mun tam taka mu tur hom zui ta zel boka tichuan sarkar chuan nimin khan BNSS section za somruk pathumna hnuaya curfew apong zuita hane curfew pangai baka hian mi puipun khom khapna dan chirang rang puan zui hani tel boka mi pali ayat lem lo kotlaya anom khom turani lo ti ani bok ane hemin huwa hian boina thelmi ni tani ti Union Home Ministry chuan thuchua an siama mase boina hi beng dai tak tak ani lowani mai thaya achan chu security lama khapna dan thar ronti chua ani leta voin September ni somni panga hian security lampanga khapna khauzo kanon siam leta in biak pona tana manchi reng reng po ti to pani zui tabok ani he boina le thina thlengte hliam tur tam tak anoma wang hian sarkar dinglai chu opposition party ten natakin han bai zui ngala Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal chuan British lakatangin India mi puite hian zalen na kansol chuaka mase tuna hian Bharatiya Janata Party hnuaya hian India mi puite salang mai in kan lutran meka kan du zong sai thai tura digna chan vo kan nei freedom of speech chu Ladakh hian ti bo ani to ne hati Indian National Congress point BJP sarkar chuan he boina hi ha chok chuak ani hantia Ladakh hi India border region poimo tak kania China in harsat na minsiam sakfo na mun ani boka tun hi thil zongjong chinfel na hun ania in biak na nei puin Ladakh mi puiten an thil phut hi ti hlotina 6 schedule hnuaya mi puita dikna chan vo hum hal saka ani na le an dikna chan vo te danang taka relfel sakngal thoi turin kan phut ane anti heti role hian central hian an thil phut te ti hlotlin sak atum lo nia hriat ania achan chu chongaya lungoi lo na lantir masaber tu ni sompali zat cho lo ngai to sonamuan chukle amane na injom na nei nian hriat ta chu CBI ten voina tang hian an chuitrana man na po an thok zui ngal me kani ti The Indian Express chuan an report bok ane heti meklai hian President Donald Trump chuan Ukraine in dona hian Russia in Ramalak to chin chu Ukraine hian alalet le thayang tia NATO in Russia an beile na tu ral thuam tam jok US in an pedonani ti apuan hnuwa
Nizan zanlai thlen ma deuh hret khan Kyiv Independent tin report an pek dan chuan Russia chuan Ukraine sipai ten training an nei na mun training ground mun pakhat chu missile le drone mangin an ron bei chiam ani ti an report dan chuan helai mun hi Ukraine ground force te training ground ania Russia hian drone rollback missile chi rang haron manga Iskander ballistic missile po missile haron manjinga hian atelani antibok tichon tu kinlama khan update thar han nei danin ground forces training ground hian chiat na lian tham tak mai hathenga sipai jinga nunna chan le hliam tuar hanom nual ani ti an report boka masek Kyiv Independent hian sarkar chuan hang report te hi kimchang takin apong jari lawani anti achan chu training ground na facility engemazat chu ti chiatania heng muna te hian Ukraine emergency service te chuan na hanla thokmek zela thina le chiat na hathen dan te kimchang takin hriat thei alani ri lawani ti sarkar chuan apuanga masera se na bei training ground hi khoi munami berngeni tiro chu sarkar hian apuang lawani anti azias chuan report an pek danin Ukraine official tanhena tanga kanthudon dan chuan Russia in Ukraine mun rang te habei zui zelawangin hetianga habei nakara hian Ukraine sipai nunna chanza thi ti tle mani thaina turin sipai mun puile training ground mun ranga te infrastructure thatak tak mai sia mania shelter tam tak siambel ani bokane anti Ukrainian training ground Russia in avabei hi frontline atanga mun hlatak ani handring boka achan chu Russia hian tum tam tak frontline atanga mun hlatak takawm training ground le sipai mun puita chu frontline na sipai ronthon bel thrina tan man ani thrina wangin Russia hian missile manga han target bi ka hian atel thrina ne hantibok heti role hian Ukraine point Russia ramchung mun rang target in drone strike an nei ve boka Ukraine General Staff of the Armed Forces chuan Russia Bashkortostan biala oil thlit film na mun le drone siam chuana drone production site te han bayani ti apuanga tichon he oil thlit film na han bayna chan chu Russia hian rocket le missile vela han man tree fuel te siam chuana tan amman thina wangin target bi kane hatia an energy infrastructure dang thren khat tele defense sector hengemazat chu target tel ani bokane hati Indau chung hian Russia chuan sipai tum tam tak alak beltowa tuntuma hian Russia parliament chuan bill thar han pas le ta nimin September ni samni palia khan he bill hi introduce ania Russia media pro Kremlin tia han soi thin commercial tin han report dan chuan Russia khole tui mi pa to phot chu trum khat tal sipaya antang ngai turani ti he bila hian atela ma se hei hi sipaya antang len don tin ani lowin contract an sign nga han contract chunga hian Russia sipai panga yang chia en kol tur ani dona Russian Defense Ministry noya contract an sign nuwa hian Russia chuan aduna huna pianga indona huna po atir thaidon hani tichon sipaya han tan hun chung hi kum khat vel ani dona ni ti commercial thian an report bok ani engponi sela hindona kalzel turatan Russia hi halain bot sai sau ni na khriata Africa News English chuan United Nations General Assembly US President le Europe Fretu te thusaya wang khan Russia hian Ukraine be na hi nasatakin haron tipung thut niin ahriatani hanti hetiang kara hian Hamas firfiak poltale Israel indona po indona ti top nan Palestinian ramdin rota malak na awmek lain Israel sipai ten Hamas terror operative telaka beipuan thak na chu huamzau zokin kalpui chun zom ani zela India taima voin chanhudan ni vela khan the Times of Israel in report an pek dan chuan darkar som ni pali kalta chung khan IDF ta chuan Gaza strip mun tranga beipui thak na hanaya target za som sari chuangjat mainain heng mun te hi bomle ral thomom khau chi armor vehicle mangtain han beya tuntrum bi katan chuan Israel in Gaza city chawa man tura halo ro man Gideon chariot truth chu Gaza strip pumpuya hian kalpui tran ani na hriatane hanti Gaza strip mun tranga firfiak polte mun male building antom rukna niya han hriat ta chu nasatakin bomdar ani hloma heiba ka hian ral thom da khom na mun le infrastructure dangte po nasatakin beichun zom mania Gaza city lama po IDF 10 manson zela Israel Air Force 10 Gaza city le Gaza strip mundanga te beipui thak na air strike lian tham tak an nei deu rangani hantibok Gaza city bi ka phaichuan IDF te antam tol lea 162nd battalion le
36 Division 10 Operation Lian Tham Tak Tak Mai Han Naya Hetiang Kara Hian Israel Sipaite Lolam Bun Hani Fautrina Wang Le Hamas Sniper 10 Israel Sipaite Mun La Tak Tak Atranga Hanlo Bay Fautrina Wang in Israel Sipai Zinga Nunna Chan Hanom Nual To Boka Hetianga IDF Te Low Bay Let Natur Munram Chang Nia Hantriat Zongzong Tachu 215th Artillery Regiment 10 Hamas ho ambush position le muntrang tranga antom ruk thaina nian khriat zongjong chu anton darur urmaya Gaza mar lampanga IDF 99 division te Gaza chim lampanga Gaza division te da ani boka Gaza city chungzon van borok phai chu chun jan zomin bompok khuin atom deu rangani hanti hetianga IDF te Hamas ho laka nataka hanchet mek la hian Hamas ho thurwal pui Yemena Houthi rebel ho ta chuan drone mangin ailat khopui anon bai thut maya hetiang anon baina hian Israel civilian somni chuangzat main hliam na tak tak mai han turani hanti The Times of Israel in report an pek dan chuan IDF te hian Houthi ho drone hi an mulok lo nin akhriata Iron Dome interceptor te an hlo chamani hanti bok Iron Dome air defensive tamatang hian alokap thatu tur missile pani chu ka chu manania Mase heng te hian an target fulawin atheltlat maya tichuan Houthi ho drone hian shopping area han tia bazar mun ani deuh berang chu mipui tamna hmuna puak thai thil haron thlak ta tichuan he thila thena tanga hunrai vak lawa hian drone dang haron thlengzui le ngala hei hian khopui chunga hotel pakhat ati chebokane hanti he thil thlan hun hi nizan thimhlim vel khani in soi hania hliam jinga hian mipa pahni kumsom rukmi le kumsom ni parukmi ta chu an hliam anazul lea han din mun angai tuam hleni hantibok IDF 10 han report dan chuan hliam tamjok tei chu Israel Air Force le helicopter pahni tirchua 10 drone hi zuin han kap tha drone ke them hian an hliam ani hantibok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan zanin hian UN General Assembly debate tan nei na hmuna two state solution anti Palestinian ramdin natur chungchanga in hialna hanai meka Israel din na chian taka soitur le ramdang te rilru min tumin New York khopui pana atho chhuadon lai mekania Prime Minister chuan thlona lu main firfiak polte kut hi athonin Israel chuan atur ngai lawang hati Israel Defense Minister Israel kat chuan Yemena Houthi souten voina eilat khopui hanon bayawang hian mi somni chuangin hliaman tura Houthi firfiak polte hian Iran te Lebanon le Gaza tang te hian thiljir chua pakhat ma anei lawani mase tu point Israel tan nat na le chiat na han thanani chuan alet sarina in Israel chuan avolet donani hati